kad god on hoće. Njegove ja opet nastavlja. Kad kažemo podrška dojenju, tu se podrazumeva i podrška zdravstvenih radnika, podrška porodice i podrška opet savjetnica za dojenje. Shodno ovoj temi i Udruženje roditelji će u svome radu u buduće pokušati da obezbedi obuku za naše iskusne majke koje su dojile svoju djecu i koje će postati savjetnice za dojenje i biti obučene da svoje iskustvo prenose drugim majkama i da im rešavaju neke njihove probleme i dileme vezane za dojenje. Da ne zaboravim da napomenem da smo mi želeli sa našom gošćom Terezom da obiđemo klinički centar i majke koje su trenutno borave u porodilištu, ali nažalost nismo nikakav odgovor dobili na zahtev koji smo uputili menadžmentu kliničkog centra. Rano odpočinjanje dojenja u porodilištima nije adekvatno. Novorođenčad se stavljaju majke na grudi samo na nekoliko minuta nakon porođaja, a nakon toga se odvajaju na otprilike 2 sata. Nema dojenja na zahtev, hranjenje bočicom je široko rasprostranjena praksa, pa čak i bebe koje su dojenje dobijaju dohranu iz bočice tokom 3-časovnih intervala. Zbog svega ovoga preporučena je unutrašnja reorganizacija samih porodilišta kako bi se napravio sistem, baby friendly sistem koji bi omogućavao smještanje zajedničko majki i beba i samim tim rano uspostavljanje dojenja. Druga preporuka je da se krene sa standardnom obukom koju je osmislila regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i koja opet u fokus stavlja podršku dojenju. Tu su također i preporuke da se obezbedi kontinuirana edukacija zaposlenih kao što su akušeri, ginekolozi, neonatolozi, ali i da se održe nacionalne informativne kampanje kako bi se javnost upoznala sa važnosti dojenja. Nama je drago što je ova studija prepoznala probleme na koje udruženje već duže vreme skreće pažnju javnosti i struke, a to je da je kvalitet informacija koje majke dobijaju u porodilištima o dojenju često neadekvatan i nedovoljan. Drago nam je da je studija na neki način izbila argument menadžmentu klinika da majke nisu zainteresovane za dojenje i da treba da nauče da doje nekako pre porođaja, što mi smatramo da nije tačno. Drago nam je da je studija zaključila i da se neki problemi mogu već sada prevazići. Pre svega to se odnosi na rano uspostavljanje podoja u prvim časovima posle porođaja. Ono što je najveća zabluda, to je nestalo mi je mleko odjednom ili moje mleko je postalo vodeno, nema više kvaliteta nikakvog. Još jedna velika zabluda, dete stalno plače, stalno traži da sisa. To je kraj dojenja, znači treba da mu dam dohranu. Apsolutna zabluda. Jako malo mama zna da postoje takozvane faze u razvoju bebe koje se zovu skokovi u razvoju, koje dolaze periodično kod svake bebe, ali nijedna beba ne prođe, a da nije imala skokove u razvoju. Sve ide fino, fino, lagano, onda odjedno beba postaje nervozna. Ako joj se udovolji ta njena potreba da ona sisa onoliko koliko ona želi u tim danima, da li je to 2 dana, 5 dana, 7 dana, traje, zna biti jako naporno, jer je to i danju i noću ta nervoza. Nakon toga beba obraduje mamu sa nekim novim iskustvom, znači pojavit će se osmeh, pojavit će se okretanje na stranu, neka nova veština će se pojaviti nakon toga. Isto tako se dešava da bebe ne dobijaju na težini nedelju, 2. Stoji beba, jednostavno ni grama nije dobila i onda odjednom u jednoj nedelji dobija 200-300 grama. I to je sasvim normalna pojava, međutim mame to ne znaju i onda čim osete tu nervozu, uplaše se, mleko mi nije dobro, moja beba je gladna, krenu sa adaptiranom formulom, kada se sa njom krene, tu je kraj dojenju. Da li ćeš da dojiš? Znati željno su me pitali. Ja nisam imala dilemu, meni je to bilo kao da su me pitali hoćeš li se poroditi, da sam u 9. mjesecu hoćeš li se poroditi, pa naravno da hoću. Ima li išta prirodnije nego da dojim svoje dijete. Nakon porođaja, inače da kažem da sam Vuka rodila od 4 kila 590, da je bio najveća beba u porodilištu, da sam rodila prirodnim putem bez epidurala, ali to stvarno nije ništa strašno. Ima li ljepšeg bola nego tog bola? I ja kažem, navučeš se na taj bol. To je moje iskustvo. Dojenje je izuzetno bitno jer pruža veoma dobru osnovu za kasnije zdravog čovjeka, što je automatski mnogo
bolje i za cijelo društvo negdje, zato što negdje ako imate taj start, ako kroz majčino mlijeko koje obezbeđuje sve potrebne M hranljive, M zaštitne vrijednosti, kasnije znači imate mnogo manje zdravstvenih problema u životu, negdje pravite i uštedu u kućnom budžetu jer je majčino mlijeko besplatno. Dakle, sve u svemu mislim da je veoma važno i iako smo na početku imali neke neslavne epizode, izborili smo se i beba već duže od godinu dana doji. Naravno da sam pristalica dojenja. Zašto? Pa zato što je to najbolje za naše bebe. Prvenstveno je najzdravije, najjeftinije, najlakše u neku ruku jer ne zavisim, nisam vezana za kuću, mogu gdje god da podojim svoje dijete, postoje naravno i marame i to da se sve to pristojno odradi, da se ne smeta nikome ili da se ne ugrožava nečija privatnost i to. Uglavnom najzdravije